Allahu Akbar, Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. Barmaqtaular hamd ve seneler bar galamlarının hocası bulgan, terbiyesi bulgan Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'ga bulsa idi. Maqtasak da maqtab bitire almasaydık. Siylesek de Allah Teala'nın bizlerge bergen nimetlerin siylep de maqtab da şükür de itip bitire almasaydık. Şunun için bizlerinin yaşayışlarımız, şalgan kurbanlarımız, okulan namazlarımız, dindeşi bulmagan Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'nın rizalığı için bulsa idi. Hem de bar galemlerge rahmet itip indirilmiş Seyyidli Peygamberimizge Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, onun ehli beytine, sahabelerine köngül tüllerimizden çıkan salavatlarımız hem de selamlarımız bulsa idi. Selamlimin İslam dininin büyük selamı bilen hürmetli din kardeşlerimiz, Esselamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala bizlerden şu kılgan amellerimizni, gıybetlerimizni kin rahmetleri bilen kabullardan kılsa idi. Kılgan izgiritlerimiz bar biz içinde yoldaşı bulsa idi cennetke barıga hem de sakşı bulup tursa idi cehennem otlarından, cehennem şıkırlarından. Kişinin en kıymetli eybiri onun vakıtı hürmetli din kardeşlerimiz. Milyonlarca kişi adam bağları üzünün vakıtın niçik israf itirge bilmeyecek, türlü üzünün şehvetlerine birişip, türlü oyunlar bilen, türlü üzünün nefesine yerip, Allah-u Teala'nın kuşkanların ütemeyecek, gımirlerin zayağı uzırıp gireler. Hem milyonlarca kişi bugün asılda birden bir eybir vakıtını ütürü için türlü çaralar göreler. İblisinin bizge karşı turgan en tesirli çarası aldı eli. Yakşı ameller kılu için senin eli vakıtın var, gımırın eli aldı eli sen yaş. Yaşisi de yaşisi eli. İhtibar etme. Azanğa da İhtibar etme, Ramazan ayına da ihtibar etme, imamның vaazına da eli sen yaş eli deyip şeytan bizne cemaat aldalı özünün haylakar yolları bilen. Lakin biz şunu unutabız. Her yanakın bizge müracaat etip eyte. Ey adam balası, mine min yanakın min senin amellerine şahittir. Sen meni yakşılık için faydalan. Yok ise eğer min gitsem kıyamet gününe kadar bir kaşan da kayıtmayacakman deyip eytirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Cemaat karagısının dimatur ehemmiyetli hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etti. Dört nerse turunda sıralmışak. Kıyamet gününde kişinin deyip ayak tabanları da jirden de kopmazdı. Dört nerse cemaat.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kaşında havadan alıp söylemedi. Özünün menfaatini kaygırtmadı. Hem her vakitte da söylegen devirde de Allah Teala'nın gıylemini bizlerge jitkizdi. 4 narsa cemaat. En birincisi anın gımırı hem anın niçik uzırganı turunda. Gımırı biz hem anın niçik uzırganı turunda sıralar en birinci sırav anın yaşlığı hem anın niçik kullanganı turunda anın mal mülkiyeti hem anı nersege sarf etkeni yakşıga mı, naşarga mı, sadakaga mı, Allah Teala yolunda mı illa demeger boş gereksiz oyunga kullandı mı? Hem dörtüncüsü cemaat anın gıylimi hem anın bilen nerse işlegene turundadır. 4 narsa turunda sıralmışak. Ayak tabınlarımız cemaat ayak cirden kopmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Bu hadisten görüngençe biz uzgan günlerimiz alarını nişik hem nerse için sarf ettiğimiz turunda ayrım sıralarıdır cemaat. Bu yaşlık günlerinin ne derecede mühim bulun kürsete. Başka bir bilgili hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ete 7 türküm kişidir. 7 türküm kişi turunda aytılır. Allah kıyamet gününde külege astında bulurlardı. Şuluk vakitte kalganlar esselikten hem de susavdan di integirlerdi. Bu türkümün birisi yaşlıkların Allah'a hizmet etüde bağışlanan müminlerdi. Onlar iblisin vagdasına birilmegen, Allah-u Teala'ya hizmet etüni sınga kaldırmagan, ul bendeler tırmışının en yakşı günleri için en yakşı ameller sayladı. Hem Allah-u Teala onlarını sayladı, başkalardan üstün etti. Şulay bulgaç, yakşı amellerini sınga keçiktürü turunda fikir cemaat bizge kilse, bilegiz, ul fikir kimden? Ul şeytandan cemaat. Eğer de yakşı amel köngülümüzge kirdi iken bunu kılırga gerek deyip, şeytan cemaat yok yani onları kılırsın, onları işlersin deyip keçiktire iken bu fikir bilegiz, şeytan mel'unnen. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Hem şunun için vakitnin mühimligini anlayan kişinin her saati kadirli. Ama şuna da karamazsan bu dünyada tırmışını ehamiyetsiz maksatlarga sarf etken kişiler de bir küp. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de aytabid bizlerinin cemaat mine bu tırmışka keliu bizden tip maksatı turunda. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Min cinlerini hem kişilerini yarattım bir maksat bilen illa liya'budun Allah Teala'ya gıybedet kılı için. Allah Teala'ya gıybedet kılı kişi ımtılırga tiyişli bulgan birden bir maksattır cemaat. Gıybedet bilen beyli bulgan bir nerse mümin için mağnasız, gıybedet bilen beyli bulmagan bar nerse mümin için mağnasız. Birinciden, ana dünyadaki barlık baylıklardan baş tartu gerek mi? Ol bütün dünyanın baylıklarına iyi bulurga hem şuna da karamastan Allah-u Teala'nın karşında en takvalı kıl bulurga mümkün. İkinciden, hatta adam bağları hayır işede bulurga mümkün. Bəxetsizlikke de duşar bulurga mümkün. Ağırlar da biz yavgan gibi kıyılıp düşseler de şul vakitte da ol iman iyesi bulganğa göre bu dünyada bəxetli bulur. Peygamberimiz hadisinde bulay deyip eytili Allah'ı yolunda buluşunun halinin digacab acabani emrul mümin. Çınlap da anın halinde bütün nerse anın için yakşı. Hem bu müminden başka bir kimge de birilmegen. Eğer de anı şartlandırgan birer nersege düşünse ol Allah-u Teala'ya şükür iterdi. Hem bu anın için hayırlı bulurdu. Eğer de bəxetsizlikke de duşar iken de ol de sabır ite, sabırlık kursete, hem de bu da anın için de hayırlı bulurdu. Üçüncüden Allah-u Teala gıybedette tırışlık kursetken kıllarının, kalplerin nurlandıra hem yaktırta. Yüreği şul yaktı nur bilen balkıgan kişi kin köngüllü bulur.
һәм төннәрен намазда үткәрерди. Бер изге кеше әйтүенчә, гыйбадәт ияләренең төннәре күңел ачкан кешеләрнең төннәренә караганда ләззәтлерәк ди. Калепләре авыры булганнар тақва һәм изге кешеләрнең сүзләрен аңламый. Әмма моңа карап чын барлык берничек тә үзгәрмәй җәмәгать чын барлыкта үз тормышларын Аллаһ Тәгаләгә багышлаучылар ике дөньяда да һичшиксез бәхетле булыр. Һәм шуның өчен менә бу тормышта җәмәгать вакытыбызны заяга уздырмыйк, гыйлемнәр алыйк. Ислам галиме Әз-Захри әйтүенчә, гыйлем алу бөтен гыйбадәтләр арасында Аллаһ Тәгалә каршында иң яхшысы. Һәм шуның өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръани Кәримдә тулы бер сүрә иңдерде. Вал аср. Вакыт белән ант итәм ди Аллаһ Тәгалә. Вал аср иннал инсана лафи хуср. Менә бу сүрәне җәмәгать бөтенебез белмәсә дә күбебез белә, кыска сүрә, тирән мәгънәле. Вал аср иннал инсана лафи хуср. Вакыт белән ант итәм, эй адам баласы, вакыт ул һәрберегез өчен санаулы ди. Вакыт бик кыйммәтле ди. Нәрсә? Һәрбер адам баласы ди хәсрәттә булыр ди. Вакытыннан файда күрмәгән кеше һәм гомерен ди заяга уздырган кеше ди хәсрәттә булыр диде. 4 кешедән кала. Илләлләзина аману, иң беренче ди иман китерүчеләрдән кала. Ва амилу салихат, изге гамәлләр кылучылардан кала. Ва тавассау бил хакки ва тавассау бис сабр, һәм бер-берләрен ди яхшылыкка өндәүчеләрдән кала. Һәм ди авырлык килгәндә сабыр итүчеләрдән каладыр диде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безләргә биргән гомерләрне җәмәгать заяга уздырмыйк, файдаланыйк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисен һәр вакытта да искә төшерик. Һәм начар фикерләр килгән вакытта уйлыйк, менә бу фикерләр ул шайтандандыр. Фудайл ибн Ияд рахматуллаһи алейхи әйткән, әгәр дә минем ди кабул булуына торган бер догам барлыгын белсәм ди, мин ди җитәкчеләр өчен ди дога кылыр идем дигән. Эй Раббым, җумһуриятебез өчен иминлек, тынычлык, бәрәкәт, муллык һәм киләчәктә дә президентыбыз Рөстәм Нургали улының саулыкта, сәламәтлектә, иминлектә, күңел тынычлыгы белән хезмәт итүен, халкыбызның бәрәкәттә, җитеш мул тормышта бәхетле булып яшәүләрен, туган телебез, милләтебез өчен үсеш, камилләшү һәм аның киләчәк буыннарга да кадерле яткар итеп тапшырылуын, милләтебезнең, телебезнең озын гомерле, имин булуын Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насиб ва муяссар кылса иде.